Agent 540! Napalabas, imbaga ni Agent 540 ka ni Diana, ani Orly agayem na ti maatap api matay iti asawa na. Nakigtot ni Diana iti dayta. Kinasarita na nga rod anaimbag ni Agent 540. Kinunana iti sekreta akasapulan ti kooperasyon ni Diana iti pan nakaitultuloy ti investigasyon. Tapno makala dagitoy iti natalgad nga ebidensya. Iti panaglabas dagiti aldaw. Nadagdagan ti sakit tinakam ni Maydi ka ni Diana. Saan na nag-enroll kat simbrek pa yan akro ti Maysa a fast food adi ammo ti nana. Iti Maysa rabi nag-overtime da Diana kan Fina. Madandanagan mat ti katugangan ni Diana amang pampanunot iti sitwasyon ti biyagda. Idi mawag ni Orly anang ipadamag ana hold up da. Ket itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo Anapaul 1. Agent 540. Ma'am Diana, natayan ti pahinanti ti delivery truck. Natayan? Tikad-kadwak iti truck? Wan, grabe ti sugat iti tangad na. Kasamat. Diyos ko, anya da ito yan, anak pasama ko. Adangat pakay na ikan tinapasamak a hold up. Iti ipapatay na di anak ko, sir. Dahita ti doktalan tayo, madam. Pangaasyo. Idarasyo ti investigasyon. Aramidin mi ti amin, madam. Dakal ti magastos iti ipapatay jay pahinante. Kat ti kumpanya mi ti agsumpat. Madam. Unakla no makabangon iti kumpanya anapanawan day di anak ko. Taib imusanan ti manugang ko ti oras na iti daytoy. Ngamdi, kasta mamutan ti napasamak. Bayan nyo, saan kami agliway? Asikaswan mi ti kaso. Manang Diana. Matikawak. Apay? Dakil ti pamabasol ni mamakin ni Orly iti napasamak a hold up. Anya? Apay matapabasulin na ni Orly a driver. Binaybayan ka na ni Orly. Wanangam, grabe man ti pan nakabugbog na. Apay ka no abugbugla ang tilinakam na. Idin total 5 abala tinaitiro iti kadwana. Ha? Wen nga paiso? May sakamat. At akong kadimat nga adamo ni Orly iti papatay jay kadwana. Ani, awan mo ti kasta ngayon bagak, ma'am. Jakpat yan nga da pa kainaigan ni Orly. Tano adda? Di da kumainan ano. Sa bagay? Fina. Sige, agtrabaho tan. Ado tinaskan ang maasikaso dito opisina. Agyaman ang Diana. Kung naglanod di mo aprobaran, di pinarma ka form para iti bulbulod at akwarta iti opisina. Amok akasapo lang. Agyaman na ka. Kumusta ka? Dito nasakit pala ti bagbagik gapuanan ti pambugbog. Ala, agpaimbag ka. Tapno makasublikan ng trabaho. Wen, agyaman akmanan. Dakil agatad ti binulod na iti opisina, sir. Kasta? Owen, sir. Sige, agyaman na kita impormasyon. Talaga dumakdakil ti madi nga atap ko iti dadya tao, sir. Ngam ti madi. Ad damat itan ti kinadagkat ni Ma'am Diana kan kuana. Kasta? Masurunak no daduma. Ngam, amok mat ngamin ni Ma'am Diana. No di kapukan kuana. Awan ko matitrabaho kita. Talaga, kasta. Ngam itultuloy mo latta ti agidanon iti amin na mapalpaliw mo. Ibagam kanyak. Weno saan? Kinispeo to minante. Wen, sir. Fina. Si kamat gayam, Orly. Imbagpay kan kata nangal daw kan. Anya nangal daw? Magbisinak to pa'y. Kunak no nalpas kan anangan.
Taada toothpick di tabibig mo. Sikam. Apay nga aging ingat ka no di ka pa'y matlagayam ng aldaw. Amamot mo niya tiga po na. Nga dala tatupik di bibig ko. Apay kayam beta. Pangiwawan ko ti panakasig-sigarilyo. Hindi sa sigarilyo ti amala ko. Tupik lang na. Anya? Adamay sa kano ag grupo ti lalaki amasansan nga agistambay ti asideg ti opisina da Mrs. Alconis. Posible adagijay ti mang sipsipot iti amin agaraw dagiti agpapaay iti opisina. Kang ronaan ti delivery truck. Iso ti tututukan mita, sir. Ituloy yo apaliwan dagijay. Yes, sir. Bayam, kadwadag to inton bigat. At dalangamin asikaswa kita. Kumusta mo't ti kaso day di Mr. Alconis, sir? Iso ti asikaswat. Sapay ko ma, tamalpasan dayjay. Kababain ka da Mrs. Alconis. Ti delivery truck aman manihon ti agnagan iti orli ti nagsardeng iti batog ti tiyangge. Adda ka di mat i-deliver na dita? Dayjay, dimsang ti driver. Awan pa'y lagayan ti pahinante na kasukat tinatay. Talaga natalak uni ni Diana iti day tatawa. Angan mas tawag. Kasla di mo tandakdakamatan ni Agent 540 ti may papan iti day tatawa. Gapo siguro tawan pa'y tinatalagad ng ebidensya kontra ken kuhana. Iso adi na kaskasa. Lalaki mati si mabat. Kat adda inyawat jay lalaki? Sobre jay inyawat ti lalaki. Anya nga taday jay? Dayjay matlaangan ti agkulikta iti bayad dagiti deliver da produkto, sir. Kasta ka di? Uwan, sir. Kadwami may deliveran jay nagbayad kun kuha itay. Isumot lagaya. Sige, agyaman na. Kadwa na akasta ti mapaspasamak kadagiti may deliver a produkto. Diyan nag-deliver, isumot laangan tagsingir. Daytaket no talken launa iti distributor. Wenno iti boss da. Kunaklanuan niya dyan nakita kon. Talaga kasta. Ada pagbiddutan tayo. No pa'y kasta. Makatulong matlaang dagita iti panagpaliiw tayo. Adalat ta maitulong da. Iti pan nakaduktal ti kinapudno. Agyaman ang kapatgam di amis ko. Siyakti mo ka mo iti amin na magastos. Okay. Nagaragragsakak. Ang naragragsakbay ko na. No, umanugot ka ng agdinatan. Sika talaga. Awanan na di asawan. Kandi ka mo tanagdintan na iti asawa. Agsina ka niya talagan. Sika kami na talaga ti ayatag. Agyaman na. Tawaray di mo pa ilang balikas kanyak ti I love you. Marit nakmat nga ayatan nagpailan. Ay, isandang mo daytan. Sunggarak iti daytang ibagpapang. Okay, mawatan ka. Amkam siguro nga lalyan na ka na di asawam. Iso asumgar ka ko na. Kat mawatan na ita. Makaurayak, Diana. Mabit lang. Nainbag nga oras yun, Nana. Kastamat. Anya ti masapul mo? Siya, ti asawa ni Orly. Ti driver ti delivery truck, ti negosyo yo. Ni nga rod, Diana, di kasapulang. Wan ko ma. Ti akin ko kwa iti pagtrap-trabahuan ti asawa, kas driver. Tinasaya at sumreg ka. Uraya masumangpet di manugang ko. Talaga nga urayak, Nana. Amok akas ti nga oras ti sangpet na. Wan, medyo marapyan. Agam sana bali, urayam lantan. Amok ka talaga akayat mo makasarita.
Agyaman nana. Ala, umay ka. Agdugaw ka. Katapno adda ka sarsaritak, magrabi ikan dito, ita urayam di manugang ko. Ha? Ala, saan na nana? Kababain man. Mabisinan ka nga akuray. Ang mga nutenggan ton tirabi, iti sangput na. Urian yan tupay nga orasan nana. Tinapatag, makasarita. Oh, matlagayam. Mangrabi ka mat dito yan, tapno adda ka duwag. Ibusin ta dagito in-order mo. Sayang dagito tanagningin. Talagang ibusan ta. Ngam nasaysayang at kumano yawid mo lang ang tidadungan. Taag pa ay iti Di mo ituloy. Ha? Amumot asahan ako na mapmapan itian jadang ng asawa. Okay. Kaslawan ng timbaga. Hindi, mama. Mabit lang, ha? Hello, mama? Apay? At na mangur-oray kanya? Sino? Kastinay. Pakibagayo nga umay laangan inton bigan. Agbiyahe ak maminita. Uwan, mama. Saan ka makaawit ita di kabalay? Uwan, mama. Bye. Makapasurumot ti katugangan. Ate na pa ti asawan. Takanayon na kansan at check-upan. Saan ba? Kanayon na nagkuyog ta. Kit umawawag latakan ka. Siyempre. Concern ka niya. Saan mo tapalugit yung cellphone ko? Mabit lang tasong bata ka. Apay anas kan nga umadayo ang makisarita iti caller na. Tingat ang asawa na, Jay Imawa. Oh, come on. Sumuriktan. Kwa. Sorry, Oli. Ngam saan arumbang detay? Anya? Huwag nagtulagan tatipan na turog ta dito hotel. No. Saan pa'y nga ita, Oli? Kunat mo ay ayatin nakman. Saan pa'y panawan? Please, maawatan na ko, ma. Sige. Bad trip. Oli. Sige, Diana. Sorry mo, no medyo makasurunak. Mawatan ka matkit di. Ano apay ngagbabawi ka ita? Mawatan na kumamat. No apay nga agmuryutak. Okay. Sige, tulad ka na. Saan yan? Ipalugan ka ti taxi. Tadi mo matintugot tayo kotsi di asawam. Saan yan? Sige, mapanahon. Diyos ko. Agyaman ta sa anak anailawan. Agyaman ak. Makatugtuglop kayo, nana. Makasingak samat kada kayo na. Kinuda ni Diana asaan nga agawid. Ngamdi narabyan kan dito'y. Iso dito'y kamata na maturog. Kwa. Ne, adag tuk-tuk-tuk. Ang mga nagawit matlaang. Kat isunday ta, nana. Mabit lang iha. Inakitaan. Di ka griyaw, sika, bakit? At nagkakadwak. Sino kayo? Saan? Tinaktuto kami iti paltog. Hala, paunagin na kami. Diyos ko! Naglisi ka! Paunagin na kami! Ato na kami! Di ka griyaw! Anya karamitan nyo! Anya ti masapul iyo! Itod mo amin na napapatag gabalag dito balayo. Hala, tumakdar ka. Gatin ka irwar, di kwarta ka nalasya. Darasan, sika bakit? Ha? Iti, kahon di alas. Ayunay kayo, na sino kayo ba? Nagpanunod kayo kung ba itinay. Nagatulagat ang palabras mo. Muti na na! Bukat mo! Ito nakaramarang ka pa iti mga! Parayat lagi dito niya!
Darasan! Iruwar mo amin ang kwarta kinalas mo. Paano ka rin? Darasan! Nung di mo kaya tapatayin ka, sige pa ka! Wait! Anya pa'y dagiti sumaruno o mapasamak. Denggen inton bigat, ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay